Maridadi kabisa mwithikisia ni twavigathilesa ya bata munonesa ila mwiyetelete tina wa indi kwikota thini wa mbathi cia Catholic tina wa kwikota kilumini cha mbaitu ini twaviga nthini welesa indi ya mauta kulika nthini wa mbusi cia thauni kana tuthambie pamwe muthemani wa umundi na kilungu ni mbusi cia thayu sisa inayu na deka ni 14 palaindi muthemani wa umundi ni nake Reverend Dr. Kalama na kwambite mesheli umundi pasta tuinake abe bandu kwatanie kidogo lakini wachumola otu ukite tukethe watu inake indi ni watu tumangethi tuyatumuke muno sana kwa windi tiumeaniswa baili umundi na wachumola ukite tukethe watu inake Reverend karibu sana asanda muno father wachumwa modelu chata misi ana muno yes tungianga imo bya nundu kilondu endana kuete usio kwa alama mwenda Jehova na ibindane ila tuteivo mwamangu ni yesi mwamayandwa na name atume anisie na ngayenda umundi nditukwithwa yemwe ati umutungia mubya nundu umundi tino tatu meandu wake lungu makulia tuendie ba na indi name yake lungu kiyokwo lakini nundu wa maundu matei mathukika no choki tumi mata na twewa indi twina momundi bana kwa maena embi mbona nyama enamba ndo nuweze yu maena emba ndo nitengemea okay ni sawa nena thaithane so mundi kuya mumandu na nami na uthaithi wa mumandu twaenda nina atumea na mama kanisa ni witu wa chengo kana kengo kanini kuya miani alame na kumbania mbesa nundu wa kuthoa balame kwenda kwaka kithembeo na indi kanisa usiwita wa miani ni wandu mangethi special na mambia ni meithwa methukisia ciendraka pamwe na shirika la twethia Julius Mutia wa Maingwa ebau choma mbezi mumandu father nda ukethia na asia ndeuma kiseseni ki na nuku twethukisia na indi nda mbea nuko kulilikanie kwani mwene ngwezela indi beketu nitubanga ene mubanga kioko nake eyoneteta aya siandela ukuone na ana wake meba ustenji buchare mumandu Joel Keilo na kindu wake meba yangini na ini onde makasungune aisi ni matwethukesi Joseph Maithia Pastor Simon Johnson ena Cecilia wake retired mwalimu Mainga na kindu wake Yosef ni yasema twethukesi Jackson na kindu wake Morris na kindu wake Mary measiazuo ndene matwethukesi no mundi measia mayenda bandu bangi pe alimu maba ya mulolongo mesome the school to Prince na Jonesta Academy pamwe na atongo imo measia mayu makeseseni nundu ebindane ila yingi tuna kwete chongo cha moma nisio manatethe kie muno ne asia yethukisia ni karibu munobyo ni kanate kwatane twende imwe na tuyona kuoko kwa Ngai na Ngai akitutethia na ituonekania kubika tumine ile saa yitu ya umina ni karibu Meja Muteti ambia Muteti ambia Reverend Abika mukethia muno no sangethi nani waye monopio kwanza anethi twateigwa nesa lakini pole napo iye kwanza vinda yeni pia nineugana ona ketaguo Keni Mwoki wa Mwalembe ningukethie no sangethi aya Dr. Steve Mbea father ngethise doctor na uimo tabia sindu akonete nesa asanda muno mwana pe andu angimeimbite meukula esaje kabikende mwalimu wetu wa Titus Mutuko na Mrs. wake mwalimu Eunice Titus me chaidha masi asuondende karibu school wetu wa Modei Primary School masi ende
measia nimetele saye ni kana withie ni yapika so ni kwa nundu tuivo kabisa indi mwithikisia karibu sana mwithikisia mitambo ni tu ya Mighty FM vile vile indi no tupikie kwesila yunzi ya niyo ikulio yaku nenda uthiandike no itumaba ikulio yaku etha wine ikulio lika na indi pastor no na siapia ndo mana kulese namba ya SMS so namba ya SMS ni tuithito tuiweta paloto na kuandika ikulio yaku no kakulia no tuithita topic nzeo topic sia kwa kamisi anoto na kubetwa bando yenda umana bandu bana betiwe undu bailie kane kulio to na kwitha ukulitie withenda usungiwe wiandike kulio yaku natuma kwa namba yitu SMS ila niyo ile kenda ile 5 namba ya makulio baloto na kuandika kulio yaku neka ambikia ga ukulile kulio yaku nesa ni kuandika kulio no ituma kwa namba yitu ya SMS ila ni 22925 ile kenda ile 5 so waandike kule wako na watu mapa windi ni ngwithe wandona kuyona na ndio somea ndio kuolilia na ndio wibiki kusongeka referend etina wa indi mana ochuma ki mondo ki etilie twambie na mboya ithe waitu na ngai waitu nthakamene ya mobosia waitu Yesu tikutungia mubianu ndo tunenga kilungu kingi kisio ki chambuze cia thayu ni kanaki kangithie lakini kanaki kaete thayu undu wa mitwano yaitu tena mubianu ndo utunenga mwithukisia yu lo twithukisia tena mubianu ndo achuma keima na kingi ila twithukisia maikulia makulio na tiikwatania pamwe namo tena mubianu ndo ubosia misio yo tena mubianu ndo wa mubango museo mwiyai ulotu bangie no kabangi ya edukesia maitu kondu wa mitwano yaitu yitu akuboya nikanato yambililia pina wape pa mutheu tutongoesie twabo ya mwethukesia edukesie na nzea yonde ya mawasiliano nikana akabikiwa ni wasia wo wamba itumbusini cia thayo twikene sana tutethie tiyuboye bindani yete wete loni no cia isioni wa usia isia na kwete lambua nika namwe yuka tuwathime na mbua ya wathimo twaboya nika noka tuone useo ona alama tena mbeu ni twaboyo mamandie alama tena buwa ikwiki ya miundani na angima tena miyo ya uthukumata na alama thukumana ng'ombe mwea inetabo yani kanawia ni kila umwe tiilili kana skulu sito chumwani kina kiki ngetiendete cha kwambia uni tethi wa iboyo ni siye kivathukanyo tiiboye asiana sito lazietelete metiani nitalili kana siana sito na kuiboje anikana mwai ngai waitobi na wape pa mutheu kasiumbanie na nikana ikalili kana chionde kila isomete nitalea kubua bwana nitalea mowau nitalea irangurality sia metiani nikana mwana wanga yukeke siana situ nesa tibo yala mabitelete mawitoni otondo tekiwa tumemeni na tukiwa mawasia meke bathukanio netabo yanga yukia kisia mathayo mumo waku otu yani alame ualuka ino ya mukamba onange matea kamba mwea yuma tethie ni kanama ikape tukwa ni momanisio mumo waku na bina waku otu yani kwa kilondu uonde tukwenda nondo sietwane ya Yesu nitwaboya amen 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 nalili kana tuboyete pe pastor ngiungu ni yesimu isitani ikula kidogo lakini wangaliko sia kilungu aisi ne mwethukisia muno wa kilungu cha mbuzi sia thayo na nikimwaka muno so niwe tengethi sia ku pamwe na sia pastor nino sangethi na kwa ni na kene kwa pastor balauwe no wosa ngethi so tithi wana kusoma kwambe mwethukisia waitu ilatina nena muthenani wa chumwa nitina nenie kielelo changa ikondu wa kwambililia mutwano na masoma isomo yitu yo mundi nijithwa jijielesia itambia yake elimuno na nienda tusome ibukune ya Kolindo wambe kilunguni cha muonza muthiani usu wambe kubika wa 5 Akolindo wambe kilunguni cha muonza muthiani wambe kubika muthia wa 5 Papa ulwajiandika palua uwa Kolindo asungea makulio ulua ubo wa kutwana no ubo wa kulea kutwana no ubo wa kuleana
na ende kama education ati some temu amba kwambia muswani wambe ende yu netusisye maundu ala munana andekiye ne useo mundu ndakakiite mundu muka yeune kolio ela maandikiye Paulo maimukulia palwani uzi wako lindo na ke Paulo asungia muswani wa akeli asya ende nundu wa molalai kila mundu ni ethiwe na kibeti chake mwene na kila mundu muka ni ethiwe na muume wake mwene mundu muume na munenga muka wake ula muume na munenge muka wake ula umwaile nota mundu muka nake na munenge muume wake ula umwaile muswa wakana mundu mukande na hukumu yulu wa mwi wake mwene inde ni muume nota muume na kende na hukumu yulu wa mwi wake mwene inde ni muka muikabatane ene kwa ene ate oyila mwiwanite kwika undu o ebinda nikana mutone kwinenga ne ene uboya na itina wa kwithi wa pamwe ingi satani ndakamutate kwondu wa kwilea wa kulea kwilumesya mwithukizia waito mwendwa chiongo cha umanisyo wa umundi ni mathina ala methitwepo thini wa ila ti umita 21st century mawitu ala mapetelete kila mutwano ona wakwa ibinda ya 21st century. Yes, na tuisioka Reverend tutanambo likaba Bibiliani kumukita mundu muka ni kuwe kukiita ata yu kukiita nisipe kukiita to mukwata pe kukiita to muluta pe kukiita to mukumbata pe kukiita to mumuna kanoka tinobitete kukiita kukwaweta wabuni kwiba ila Paulo waandiki wekulyo ye ikanisa ya Kolindo ye ndi waandika na mafumbo ndimo ya kulia ne oseo mundu ndakakiite mundu muka na Paulo umelio theine no nduma na siana si kilasini ikakulie kulio ye twisted yenda ukulia ye kulio lakini ni kwebitha nimenda kwebitha ila meweta mundu muume kukiita Paulo umelilo theine kate ameai nundu wako subia molalai kila mundu kwa amasoma akili siote amakwatia nethe ya masungi ya oingi masungi umelito theini maikakulia kulio nicho kwasia nundu wako molalai kukita nulalai kukita kwa mundu umeakita mundu muka nulalai nekweko lalai kwa ulo amea nundu wa molalai aye bune taileza ta kululeilwe bisai ukethia nitu iliata ilio kuona ni ondo wa ile utailo kiita yani ondo to no kiito pala wa ile kalatwa ukethia yani yu wa kiita mugite loyo igwa walala no eziona yesu yumbetete leva lendi unandiki ndebe tina nyo itwa mbetete no ezi yesu ta kiita nawe no ezi yesu aizie ulosi asia mundu muka na kumweuya mubayo dani ateigwa pata usine walala onata nalika ketendoni already ni walala nundu metho ulosi asia onetha kilomita ta ile ona nduto onetho monie kwacha na inde woka ikalata bayute uyambe mawazo maku maithio la mundu mukani nicho wona amwe maithio na waiting dreams ajenganga mabulani nange mazeka masturbation nundu ni wonie na subconscious mind ya mundu lakini Reverend yambe ya waza lakini Reverend ibinda yu akameki yangu aneza ndo aswani ya lakini kama na mundu mukani nuno mothei
utendo na kuende na usia isya atambiti ata yuba kuba betwa bubeti pa Yue maanisha kuni na alala Nuweze kacha Kaya kwa mbonzo ngia Sitoka kacha Yunja isye yue kete ngwaizu Yu kacha Ndi mini yake tono yoke ya saa Kanekete Emuthei Kanekete hata Kila kikwata athayo Ni mundu muka Na ni wa mwiwia mubaya Wenda Keka iba tone kayu Unaedha ike kuduni Kano leluni Kana soba setini Kano bachoni ute Mukabina bata Yu lalai Ndwe kawa nundungu wa inene Kana ni ndasa Na akili ya mundu Nikela wona Waswani Wewa Tondo ula mwanake Ibindaya amani Oni nguwazi akatane Na asiye uyetomo Na asemba dhikwa Yu kachele tuobete Na yu kuya yulu Kalikosi yulu tulukana Aka kumaziki ya yiteke ya Ukoma na muse akunite Mwoli akunite saiti Endu nyukate Ukita upindu kwa kasisi ute Ukapinduka na muse Na mwa mama maile soko maita sindu Alioge liyaku Aikela nu ili undu hombiwe Na nundu wakacha Ona kutiko kwe mola la ima inge Kwanza kutekie Nguandasa itilimese Kuteke angwa Nikuwa kwe na thina Na hii Reverend mbona maandiko beba nduwa maandiko maitie wo ni waku lo lulu utekasia nye yumo lulu utekwe na asisi ya nenda na mundu la watu mane lulu uteka tuwekete ngoisu wo lo kaazile lwanu You na point Ola watu mane point point Wosi ya isi sindu siene niki Mwezi jua kwa atonzungi ata Paulo Aya hindi ozungi Nundu wanake mwethu kezi ya inezi Ekolio itu wakoleti Nunzungi eta mundu Nundu nekoleti Nundu wa magili Nundu wa magili mai Yue Pea numeasi ya me ululu utekwa Na kunena kwa uo Mailulu uteketwe ni mome lulu uteketi Nundu metho moma siya isi pio Mundu aile ukili akomana mundu Onaekete hata Wa musizia jambe Ukethekete na yu kapindua Metho maka Kila kia nanga nesisi ya akeli Kila kia nanga nesisi ya akeli Ona ya kata tu reverend Ona ya kata tu uzizia Nundu wethi ya reverend Titambo neno Kwe tisawa na nyemawa na matu Ya nithi Tena thina nitulala Yeba hina thina Yu mundu ukindu jambe Pa ya tuma mnomba Etha Kwenu nitha ni mashikite na ndai kienu nitha ni makwete kumakwata ndio zinu ambie kwethe wana yesile ya muthemba wiba yesile ya muthemba au malukite na chao na kumakwata kumegwithia so nye yumwene la kukwata na kukwamia pa uwe nye yunyene na makosa yu ekosa yaku niko sisi ya akele ai nundu ndwepa na ndwebuka ukomana namo lakini wa mwecha metho wethio yuekete undu utailete nundu utailete kwa metho maku kwake yuekire fit 100% kote siazi yote yu wasizia wethio wakomana metho eka ukoncentrate isizia yake nundu tatapana nundu mundu umeavwewe ni kuona icho meuthime athei nundu mundu umeavwewe ni kuona mundu mukana ake avwewe ni kutabwa ndeto like matu Auni babeta mundu ume Nona baba ulogwazia kukiita Ni wezi mundu mukakiitwa iwathela Na atabwa ndeto Sialika matuni make Mundu mukani warausiwa Kwa mundu mukana ake kwa atabwa Na maundweli Cha mundu ume Kiyo siku saa tene Amina kuona Oname mazio na omangoi Ange mazona malondu mandoba wezi ya thia kindu iki na mundu ayota mwetu wake kana ayona mwetu wake aye kwa mundu umetha nuenda utethe ko mundi wakomania metho yambe ukatizia yakele nolika muisioni ibo na thina nolika muisioni na te andu te ingaiye lakini teo babe alape mande kwa langi maitse ethi waitho yaku ndio kululu ticha kwa
kwa nikabakuligetu ni wena jemwe wena ndongo kote wena ele mani wajira balendu zimena binda yune ngukwa ithonye yue weze ito tiko kwa gauji neko leo zizi yake ele neko leo zizi yake tiko kwa le wele jende Biblia no weze totwa da kuoko ekarotongo kitaka neko kolicha mwisione nekaboka tilo kalika wena kuoko kumwe yuti kotila kuoko physically ni etha no kitaka ukakwata nondo nezile ziana ezikomie ukakwata kitimba ukakwata pamu kaute ukaeka na tabia izu cia ukumbanga nondo na mundu mukawa kwata nikatha igwa ai mama tukama igwa ndeni ukuthela muno makauthela jo na megeta uka ai meketa uthengea ora lazima mundu atuye o manda kuma noni omwe ikolia mundu umenanda na atwene te bandu we mini ndo ewa ati newe pa mukauti we mini ndo ewa we mukuona we vana no bongo no ewa akai mama kwati woni na mundu mukozima na mundu ume mainesen ndamwona na mahevu ao sokoni imwe so ana kwati we walola na mundu mukaweza ithi etwa manda mundu umewo na mundu umewo ndendacho na peniko kauthengea balawe mutinea mukulia wewe ata utinewo we mini we mukuo oi ndikanangitwe ekilisto tiyo mwana ndikanangitwe ekilisto ndicho bandu komeasia ethwa nutona kwa kana mwaki na ndutona kumesia uitozu wa ukushwa twana twana na ndukaba twe na kundukaba tane so iki tendo ke uyuteka akeketeta twanite aye tijando ala matatwanite na yina nevote kuwe pawe you they know latina weti wa test microphone 1 2 pa uyite potambio au ne bote tambio banenga kibao na bone ikayito zithelele kwanza mwana ke atabiketa kamundu muka na kukakwatanga na kukamana aziati wife material mundu ume na kokele tukatanetwa na uko mwanako kona mundu ume ile kazi ati asibandi material penalty yebo reverend ndiziteza kumeka na hata nayo nondo ndine wa mbebania ndine wa mebanilie ando maketa kwasia okay no lazima nditwa awane mundu ndambite kumana ndambite kumana muyo wake we anata ndambite kumana mundu no perform kananda perform na narrative yusuete kila pandu oyu kila kamwili tu neke ibagwe ke utwawa kila mwana ni wondo kwenda ibanya unwenda otwana yutwele tu yinge ya nyumba sia ibese chabina aendeta aka confirm nundu yazia mundu ni nomo hata na naenda ni almost naked baikendo neke na nokelia ku na ile lazo vazetine na atate via ndio kumwikaliloneza na nde ungulia kweli utsu ne husband material yutu kweli usimo test ya husband material kana wife material na kweka tumaundu tutoseleke Prince Kasuku yasia Paulo yasia na somo ala maandiko ta nena na ala twasoma o pang kwa siende Paulo yasia no sio mundu kwikala ewe ka ende mundu wolala nundu wolala kila mundu ni ethiwe na muka maandiko asina ala tethi watasoma Prince thawiwe na amina kuselewa tindini wa madhina alainde methi tobo ndini wa 21st century ala mwena nasu weta amina kunena ni madhina muno methi tobo mekumbilita muno anake maitu maitu andu ala matwanite o yumate kwikalania na mugo andu ala matwaitwe pia na moma yikala na mugo na maundu mamwe thembani to snone we referend kana mundu la utwaite kibeti unonuenda ongela chake ile ani andu la matwaite ibetile na mundu lo twaite kimwana ni wewe athenda kuongela chake ile pena mukutano wa andu ala menda polygamy no ise father ngayombi andu me alungalu lakini me mandhia makosokoso maingi maandiko metu ya kwenda kwa ngai wasoma Malaki na Mathayo ngai
ndene mundu ume namba umbinge na unyomwe wemini ngainda ene binda za material wange obu mundu umene akaunyamba William service akaele maandiko meazia mundu nethiwe na kibeti kimwe chake na bahati je wai kuondwa ukia molalai mundu nethiwe na ibeti siake mwene na kila mundu mukanethiwe na aume make mwene maandiko meazia aume make mwene mume aume tia ingi ndio ni wange mena sex olympic mundu mukomwe na umeana esu yetawara hii sex olympic mema sinda no nundu semba olympic sia kusemba yumundu muka akomwe na umeana kana maka mukomya umeana sabali umwe mesile ba kila bandu amwe matumete oro nzea munduka munduka akatume yakuya kwake na kukunge buthutha na zitata tu no wakana na agelikela ba na ake wakana ndaende na ukwatanga master beti ande na ukwatanga no ejuketa wata kiwishi mali umeta sex olympic so after kupema makosokoso kote maingi kazatani no tatita kweta ideas ni baba otauma wa ni wetha pe ndwele suita ni chao tauma chao mundu momwe babetha aumele suita wata kasi try keula 3 samwis try kana ni try ni 3 ni kana yubo ka ume atatu thithe ni try atatu na yesi ya 4 na andwa ngukulia meza ni nomo no seju mekanilie mwe father ikwekwa yetwa makosokoso amwe manyuite ndawa neziendo ite nomo ange ni mandawa ange ni maudhaivi mabula netwe nicho Biblia kumeta makosokoso maingi okay yue ni maundu mawende alatu na nene ye methitwe maisi ya mubango wa ngai wa mutwano mithanani ino ya 21st century undula tina nene wambe nundu be maundu maingi tina atie tina nene ulu wa poor communication yani mawasiliano ma mume na muka matebo nundu bayikwethukianisia nesa bayikueleanwa nesa na bayimesungiano miseo ona mundu ayenda kwikondu kwika bayima wasiliano namwe mundu ekita kuisa kwithia maundu mekiwe ona baukomoni bayima wasiliano mundu ekita ikala nesa nake mundu mkaimwe nikiu amina nacho endi ukako iso tungia ukatungia ndelisia yuma wasiliano mayo create space mundu no longe mawasiliano ni manangiku nundu mundu ekita wasium kana longe ni wezunu ngwenda ika na etha nde umana eke undu wakele nitina neni oluwa kindu tunaketie value ugeza kwithia be maundu ala mundu ubetetie mbe na anda consider undu kuumisi olongi kana undu olongi ukutetheka kwangeleka nyobeke nduketwa wa hotcup ugeza hivi ya mutumia maundu ni mamivela value muvila kute kibeti ona kebu angemena mitandao mawasiliano masimu ugeza hivi ona liuno uthite andu kilo mwe kunzeka ukutana nundu value simu ange ukewia nina kila kibindi chakwa chuka saa 6 na saa 6 ni ziebulani ni ziandu meka mawasiliano mo common ugeza kuithia mawasiliano na value kila mundu wona acho kwake nicho ku value ndio value muka na mundu mangana ake ndio value mume na kwake tumene kiwo tyo putene namba kusonga mbe yu nibethi tuna thina omunene tyo buka tika communication ukethia kibeti jo no ni chauwa ni chete la muse kino na muse
achathi chakoma museno usino wesa kuko kusa sita sana either ya kana iloko ya na maisa kuambia maundu ma communication kusa akenda yoni kanapethiwa na utanu kwa mume na mukama iloko ma saasiana ila mewanete itona yanisia mabata yuko mbi una ningi na nino umwe kwa masaina ongea ukesa 10 yuti jote asiai etho mutwano tikenda withiwa we mutia na mutwano we mubio na mutwano yanisia bata andu ene ala matwanite mundu ume na muka nimo maile useti masamo onaetha kwe mubila onaetha kwe sinema onaetha kwe chau mundu aile kwe Biblia yikulia ele makaenda imwe mategwanite aye na meazia aye yuthi no lati ndabwo wa mawasiliano ni mundu ajivalue yanye self-centeredness no ita kwithia nde uvalue longi kusunge kulio yuthi asiati undu megwa namo na mabatala mepo mawe andu megwane nundu ni matona hivyo meo fans ya mubila na mayazi ati yosizia timu ya mbe na ya keli na tejoki lateka kome nundu na kwa ningwenda uthauka mubila wakwa pa ukomoni na kwa ingwenda uthauki vya tarifariti mama ju na kwa nienda ububa kibenga tarifariti ngunithie mathau nikanaga zeke nzile okay kwa hiyo ndo nimo maile kwewana mawasiliano ni ya muhimu onela maende onaetha ni stroke 9 ile maende mama ni wailo waje kwatila ende bau na kabuse asia ninukete nikanamoke umeliola waje ya kila mundu amine onga simu yake nesa lakini bau ni betha ara communication kweli matukwa nundu etha yuni tuthata ni ye etha na kita kwiso kulizila takisululwe yuni po okwisombia yuni nyosungilie kuka yuticho metwano thina 21st century nundu there is no communication kila mundu e value kila chake musende na time ya mama tikona tiambia bana tithiona niambia uko kila kilia mama akwatangwa ezie kaundonsia nenda ukoma no ukola kotinde ya undumwe yu mawasiliano asu ni moaite mitwano na nomba kabethwe mawasiliano wenda kukomotwa ite wilumbalo niki ne wilumbalo memanyo yeba okay mama nienda ukoma ula muse unge unatutabazi yako nete simu ndizi ana meti hata pe ndo name ndo ndizi ndongie style dog style wenda dog style mama niki ndo na wabe oipeti weza akwethia nundu wa mathina mamwe wake you okay ko niketona umuomesia noeza enda ndongi style ango kweli sawa ningi you don't get us no style mwe ya sex ni style mwe lakini ngaia wete theater ethi wa mundu ni wale isila ile kwa sex esila ngi acho yungai pa uno le nundu tetome kwa no style anyway na tiaze nondo no the mega tesele diba father kelilio usileta homosexual na be intercourse na you akangukulie a wife and a man can it be homosexual kana ni man to man ona kwake beti na mundu ume maiza the man the imayu yesilawa so hedani keka ya kuizila yu langa yu kwa siana hii ote siana na kukumilela cho kana tisiana jijingi tisiana na didingi zoje laje moyo yiba niko nasa majide mwe onesi ila machine jesio ila nasa mimi ila machine itamaiki ite nasio pepa la beta wa female na pepa la beta wa male yukuongela sindu ingi no ngaino lete na no menete ngaino lete na no menete kutumia moko we kuna ume ngaino lete
ngaienda ase ubisia uka ukomanaye na uume a male and a female. Na maile eka sex intercourse sio paikindu kiania muzo ta mundu kwisila pala pailete onge kusukusu nisibe andu monga angitha makonga ngaiko aba ngachonga we no kilikwa bu kikongelwa bundini nundu nacho nikenya unache chongete no kilikilwa bu kikanya unya chongete nikioro nikioro na oro babe mayo pe weme pe meluku no na kenya unache kiende onga simwe no kenya unyelia bu chongete necho kekayonge okesaiwa yu mundu lokwe kaoro kobeko tu ikokegwa aye we ni kwa ziana zile zito tafadhali tiziana tafadhali timwenda to inyu okay tende na communication maetete thina tetanabikia na ndukuwe makwithwa mayewania pata ela ya lack of intimacy sex matters and wainge ni maluzete interest nundu wa emotional matters kana stress ukeza hivyo nanduwa na kipeti wichona tambro na mailak intimacy yani kweugania sangu kweugania pata ukeza kwithia mundu kipeti kisaita mundu ume mama umetana tuye au masiangu asionde na hiyo yokela aitinesia mume mali yake na imo tanda malila na imo keka na imo kwatea kini mundu ume ayema isaika kaundo kwa uandwa inge maina interest ya kwewa ni apata maketa haika taandioti yuwane na unalilikana baba ikulo ye baba na kuoletwe nani kai o mwanana wa kwanza yasya mena miaka bakube 13 ndini wa mutwano wo 13 years na mukaisie we nde musya na mailio upatena mubango wa kana ndezia ya nde musya miaka ni 13 na tie maino wezo kwata kana na ni mazia na muka muiye nde musya keuni chao mugerara na matwanie na lus na nenie itumi peke tumiona kutabia nondo ne batona eza be itumi o mama atatona kusya na ni wapithie muume nondo ne wethelile anambi nondo na mukuli makulu asu ambia kila kindu chonte ki correct akima verified matenamba kutwana na mutwano mothe maenda mathi na ni meki yesai kana productive health kana makete kana na gwe kusiona gwe kuthoku na ni waesi kila kindu cho ndeki operation na ni fertile na yumo bango wanga iwakele maibalokete irati nema niazi ya mibango etatu ya ngai chambe ni kwithwa na kitute kiliungai cha kele ni kusiana tusu siende nunu ngai ni waathimie cha katatu ni kwesumbicha ende yuma ibalokete purpose number 2 na ndwazi anu menda uboje wa kibojo na mboja nondo ne mandinaite nona yu jamaa nde nondo ne mandinaite nondo nondo itu akibeti choko ailedo mai yenge wa makamina na ebe yake yosia reverend na we yange wana mundu na ebe wake yosia aitane ziajo maye mwafunga ndoa isuso ndene mekia ni yesai maziata maikazia makasya na mundu mukani wono kipenduka itina wa mayaka arusi ama nane watwika wau yu mundu mukonda tona edwa ena problem na nikanapi the problem yake nundu ni waamini ni wazinda mume aipanga maeleo sia nundu ni wezenesa ona notona edwa ongienda kitali mayonga na mayuthimo obongo nilikabo jalas na wemini ne malika mu bangoni kirandani ono ko malika ono utibala bandu withi ya kulikane mashariti kejao yani kyo yu Biblia tazi ya kila mundu mukande no kumwa mwe wake ende no kumu kwa mundu eno kumwe kata acho sana pina
aye ndo rape aye paikendo keto rape ndo rape father nditwa na une kwa jeto kwa chief kana kwa polisi no yobwa pai mundu wenoko ukumumini hata father ukumumini hata kwitha na mamlaka ukazia baba ikakelwe na dukize ndio kumwe omuntu kala neza winokumo wa uchoza nundu tewa pai mundu muka winokumo wa mwe wake atewa mume umundu ume ne mikichwa maji na yuka mubuya muzuozwi nenge ndia uzoma no mubuya muzuozwi azoma na amakuzo azoma amakwiko the one we no kumo yolo amwe wako ola we no kumo atandike kezanza ayikendo keta aye ni obe wakaza ukuwasa okay nundu wa uzobe ya molala kwa hiyo Biblia yasia pa mundu muka we no kumo yolo amwe wake okumo ni wa mume mundu ume eka kuethelio lilini tume okumo wa mundu ume yolo amwe uzunundu we wako okay wewe kisa bado no twendela kwetela makulio maku ni mubyamo no kwa makulio la maende na kubika so ende kati yangine kanaweza idhi kulio no wandiko katuma kwa nambani tu SMS ya ile kenda ile 5 tona kwetha ni kulio ya topic tu twende nayo kana topic ingeto na nenete obwiti na wale okulio yaku ya makubikiwa so andike kulio yaku natuma kwa namba itu SMS ya ile kenda ile 5 pia ndi katika page ile itu amba itu FM the radio station no wandiko kulio yaku no ka post yo bau okay the end no ya so mwana nitwa utethesia kwa hiyo ndio unawasi wako andika either tumekuwa 22925 na katika page itu amba itu FM the radio station twende undolonge reference undwalata na weta juni Mungu weta peke ndoke kutwa kuzeeka kwa umri kwa miaka you they know ni withe 21st century nondwa ndukulake la communication tuonie na ndukwitha mate kwewana mea yuko ukatumosie andu matathuku manesa ukethethia mwaitu abika ila miaka yose ni wakola mume nake mume nundu wa miaka yose ni weania muka kwa age ukesaithi abama yambia makuna mwana atu ya kuna 5 najua naanda kuna nyusu niti ukapata the nani uzuye mwao you ukunundu father tuje kalate mwana na tuje kalate yetu ukse no kindu kingi ketie mathina na organisitu kana mamutha maitu wethi ya maitu ona ukuna wianesa yumama abijami yake na ethi wate utumika mate ulika indakosini no siokeane augeza kwithia euambu takele tukami yake 10 na ake muse alonza kana ibindu kayiva the opposite weza ile yakwatia mama ekita uzemba kayuko maasiana nundu ndeweka kila kenge chakana ti chakana chakatano ikindu kitawa undermining each other kubothani kubiniania kuandamana kubothe siolongi kulea mundu winake mithinzi wela winayo kulea talanda ilanga yu munengete ona ingine mabikete kiasi makabebe wa mathangu ma school nundu yona mundu nundu wa mathangu ala winamo nikita umapebya ni mutwe pathei ni mutwe ndungata ya musi ona ingine mozete ayoka imwethe ya wiani aimwe ume wiani yethe aina talanda ya kwina imwe ndendo mwe na kina kutakutaniyozu ayethe ya mwaito ena muthinzio wako ike ya biashara na niwezi unena na customer mbothi ya ume naka uyewa osiwe na ume na undu mundu aivinewa weza ya mutwano wa 21st century ndwina moyo undu longi wa thanthatu ikindu kita monotony kana kumaniana muno nundu wa daily activities
kukabikia abandu kewe newe anona ngani ni mbodo mundende nyona ndiwe andi manana atoya wake nundu no kendo kimwe atinde ao kendo kimwe ona ivetinge wezawe ati akolia mume ona ziana ziyobo wando tinde yake ndo kimwe no huyo ndungi wo wese ona inge akakulio ona mume akaelio kraka njoko pio ivetinge wezawe wano waku no wekanana wana withina wa anomayasia kwe monotony boredom ndiye nena pata na mundu ungi niwe ango ndangila kilasia akaambikia bala niwe andienda kwa unene niwe anamukolile nene mokolile mba na passion 21st century pe atumea kole na pe ipetingole echoke yondo chaika mundu makikolo lakini nundu ande ile activity monotony yo kaweza hivi ya mundu yasia hii yo nanzenga mutinda amukwatanganite moko mukuzanite che nyola wako akoka akaleo kuka nyendi mukulatia 21st century tena thina wa muthembo thinolongi wa muonza ni itindo sina thina mo itindo sia holding boyfriends itindo nzioni ziananga mwekale ketindo kithuku ni jananga mwekale museo yakolindo ambe kilungu cha 15 muswami ngwe 3 muika kengeke ngainda boya wangu ni ziananga mwekalile museo yes you 21st century wewe mundu mukao kila kasi ai ni aina boyfriend yambe kanesa muno na ndiye zina akwatiwe ni chau dikwata na mundu which love wa tina past life you ainge mena groups imani si old boyfriends si atwiketa masukulu alumni you be andu mena alumni si old friends na ake mundu ume alazi akipetikie na atwaye ni kapankeli tukala keta wangania nanweze anu makaya maisubia these old boyfriends na old girlfriends anu emasi okeane ya muteuman na munomu akomanizia kogolia mweza ukomana mukakumbatiana kogolia ngolia nichoke lakitha kiende katikati wa mundu na ex wake nundu andu asuka makaya meke afu mboy ko mana dimu pala ma ko mana mailo ko manizia ba yue ona bai mundu le olongi na bai mundu lea kala ma ko ni chauke la kitha kiende ndinu sejue la mundu we na kaingi ndethukia cia muyola wibo akombea ne cia muyola wewe donge wewe yeten nicho wona mundu wa atwawa niyo twawa naume makabikanana waimanda mundu kusama munana yola muku kwa hiyo 21st century andu aingi onokazi ya miethia mingi ya kuthikundu ni za old boyfriends na old girlfriends na ni makoma zia father ni makoma zia azenda eduke chondo wewe yeme mwana kana muyosuru yopo na aikombea muka aikombea muume na old boyfriend okay usune thina uende na ingi ni maseu bitio ona companies ukeza kwithia ai mundu umyo ekeiye mundu mukama siwea na alasia ni muthukumi wandikite bia business ine asi na wate yo isaithia ni old girlfriend yekewe business hai ni old boyfriend meke ane biasala na kini chanangite mitwano na kikaete kulipuka kunene kwa mitwano undu wakenda ni kindu kita wakulea kukulula mubaka museo waku na maku mamuya okay asei mamuya ando mamukono sister mamuya ana ya maku mamuya ana mamuya mwaito mamuya yandwa ingi maikululete mubaka pala mailete kubika uyo go ketha we mwetu yasia nye ndi olwaye mami yakwa olonzi aite
na hivi aitetenga nya aimoete nyumba ya self confused room na ndena mume bo nenge twa inya ukaithia malikile bedroom na kuthucho bo moza njageti ya mzee tayuko weli ni mambi yaikia mzee isa ukomana na ngwa yake yekiwa ni brother in law baumezabo mwetu ozete kitonyo kila mume onawi aya umezabo mwana omwe anauye mukakatonye lokazeo na yuka mwili tumasiane wesa ithi aikende we kitonyo muno na yubwa anone wese nwendie uyani na ba saa 11 na saa 12 na 45 mwana ozuoka na wesa ithi apuloti ne beba la meyu ethambe ya kwa singine na yukele tukane ko kana thambe ya meyu singine keke langu koka siani we na kaka siani we amuka nelo no ni elangwa amanane muka ya aenda mwa kumbateli kekete kai naone ka sister in law na kwa bahati ndugu mukana umete uwayeia oko meve anesia amukwete kumbateli neza so yue kata ni wathe omukwete nditete oyuchata mundu asia ndi asia ni mwalikanile nina utie sister na mundu mukomba nyame hiyo ni mwe asante ya Jehova asante nondo nena atete kangali kwesu na ni mwe akino iwe wendie nondo nyangu wenu ne na tho yendo weke betikela chakwa kila nendete yes. Na ela na miona ne ba na ndina zie sura no kanu ko kwata kila kibeti chakwa no ne kata undu kwata so yunye ne thia ni sister in law na nini mukwatie asuni makosa mako kana ndi makosa make mutumiozu akitio baluka nundu kwenda kwake kuyayanange mutwano na alukilia metho ona muka akitio baluka ni utelema na alukilia metho ona muka umalukete akuita nguo maima na mbozia maina twana twaibu nyumba tuogete wewani mwetu ibo no baba na thina of course ya ninye yuna iloso so inde father mutwano ndo atheli loso ono ngombe atheli lo no munde nundu ke mwetu aisie mwetu ya mwaito kukwata ngwa imwemewa ni shame na nyendi meanezia muume ya serious kithemba ki na ndi meanezia muume na mwetu ya mwaito ati wenake na mwetu wa maluka na nala mango imwe matatapika si alea kindu ni walea kubikono munde baimo twana mwana uzi atata kuumba ni andu omba ni pastor wake atata kuijelesi na yi lakini yo makosa maima akibetiki na pia matete kila makosa mo ndaile unenga nengua ya mume ingi hata yu hata deki we mwetu enya onaedho kuili hata nikabake kamande iwe ngua akaikuwewa lakini ti kwekea the direct cloth nundu mume aliwa ngueno pekila wa manda abala bemuka na aluka ithea muka yake langwa pali undungi wa yeka ati wakumbatilie kele tuka na kwa eka umololi ubebeka obo yu na yuti unena father misimbingi ndi anangetwe nini losi kwanza twili tutoto minaiti kakoso emwetu enyola muku kalania kaka sobia na kaimandi wakosi saka yaya kana na baziendea kakoka udhambia nomba kekete ngwa bathei mume ya mundu akomete bukibelani na nuweze yeto yezo ni kuona na maiti ya ni wemele bunomba we azia kwata father we kila kitu tethia ne kukulula mistali omwaitwa ile obikaba uloto siaite omwetu amwaitwa ile obikaba ulati siaite omwana amwaitu ndikethia kiyenje agetia kwa na yatu aile obikaba newo na maile ulikake unwezi pena aibu amwameli kama katika mbetu mwamundu ona nyinya mundu akalikage the underwear payo mwa ndie ogethia tumamuka makomete bedroom kwake na kwara ngi maziza alile kweki wara tena you my almost naked
akwe kwa yo ningi ndagitio kumaluka au maluka athina yuoka ogeto kibeti kikulia yo nomba eno ndwaite andu menata heja mukulia ni chao bedroom kwakwa pailolika mundu la nisi ndwaite na mundu la nyenethi la bedroom ngamine awya nyendeka aiwe kana embetisi nundu bedroom yakwa yailolika mundu la nikitata ne ula waile ulika ka unyangua yes ni wa communicate na communicate nyo father koneko we kana ndi malu jandu onde ona kebeti ngame ainde mwenza endo lokuswania ni we waile ulika bedroom yakwa okay abete alange dismiss ona sikulu lewa dismiss na ndi manenga tikiti maino kako ni kana mama how toughness it is kwa wandu ainge bena disrespect ya boundaries nundu waino ona ibeti mbinge yu itwaitwa na mume siaka muzi wa mume ondo nyinyo kwa zolo musiaita ya kaundu ziwa iweta ya kaundu wewe nete ya mume na nisio se influence nene kana ni chao ibeti mbinge anyinya ne momeze ya hau twa nini mundu zuko kutinia muno ikina ngata we weki wata bado na kinayo we mudhanua ko yani ngoi mudhanua ko yani ngoi zobe ya mwana imondo ngone azima mo thembo ziri mwamweze amweze ko yani ngoi ayonie ba ngono na mangoi metane ayonie ba ainguli ndakulia mwetu yake ende wekinata mwetu yake amotakia mwene mwa mose wakwe kindu kinene kindu kinene ko aiko lazima nake avya weta mudhanua ko yani ngoi no wiki wangome no mezia mwetu nene ya unenga mwetu omezi yu aibo taisu nilikete ukezaidi ya musi wezi yawa ni mama inilo noeza vya mwetu ya mutwae osa mautao kondu mama uwaisie masia mezia undu mama waisie time table mama nuzolete akanenga mwetu yake ila wailo likana na mume na baate watikapatane mwe wake ti wake ki wake ukeza ya bedroom pe mwene mweusu pe ka time table ka inya wa muthonua mwetu yake teandikiwe lakini nikimeka au referend nundu mone maakie musiola wo mena siana imwe ni ndwaye ukie kwa mwetu ukie kwa mume kwa mume niki ukwika uwekeka wake ni weki wuwe kobeba musi na mwetu uko wethwa ena kwake utene meka uniki lute ina vina wa 21st century yu ando inge maitwa yewe metwa anone ta robot ukeza hivi ati momekala ende na nyinya okay nyinya ukabetete akalika bedroom kwa mwetu yake akona nguasi andene siembandeke bau onange mazuko kwa mabusi tinyende puka bedroom nundu maino wezo wako wako kombo nyumba nene na eba uniweze maso simamwa itu ni malekanilie na siabika sazi okwa moke uazi ambio tuku muthoni eba na ndiba tuonde kokeza kwithia choke basa cha kambi pala makombo ete numba muthoni uma ya live kanao cho cha numba taziona cha numba weza hivi ya muthoni endo bune pa very well sang ende amwito muendezi chawini ebira yemwe atene ndese muthoni onge kiata yi pe no likana ebinda yemwe tayo ba referend na you ndisire jamaa wako ni ile jamaa wako ni tesimu akone ya mukoke uyani akona simu baba asia enda tabuondo waile ne kwika nondo kelebinda ayuka oka yake the nya muka akomete kitandani chake kila makoma hena yes na asia ni waile ne usongewa
wale ni usonga wa kitandani makakoma muthoni ebukate muthoni ebukate kati maete thina muthoni ayosa ayazia ala nilwe baba kube na kitanda kulikana kezisu ayazia ala nilwe baba kube baba kube aya patika nakana we no lea kuthi kuthambia kithambioni ndolika keja siana ndo thambia pau bedroom pau bedroom ko nundra thiku wenzane kwa oti mama wetete okwenda muthoni oti mama ubingo iye maandazi mozo nula unudhozera mwitu wake udhozia pamwe na mwitu yake na kipi kiwa buo natio noni mitandaoni mwana ke otwa iye mwitu enya na nyinya mwitu enya na nyinya nyenga twa inya akwa na nditwa sister ichine chao kiu makoso 21st century to yondo teteona na ziendu isi anangi ya mitwano completely yes kila kingi ni investment investment ya mbea kibandi o kila tenenga wecha ID card yua mama ingi malapi ndo ibandi sio okay na mwaume maua itheka ploti maita basi amuka aikota manda mundu ilio uo mutano na ke mundu muka aliandika ithai mwalimu next of kin andika nyinya okay imutwano sindu athe usi mutwano already muthelu nondwe o mundu ume aketha by accident aketha tepo wo kilaimu malino ni yao kwata ita la story wa nenga nao bawe yola kiateka ula jamaa waakie nomba na andika kiateka na eso kwa andata bya muka kiateka wa manai wa butu ke wambe yakosa chau ambe oza re aya andikithia masietu make yes ngi na athia transfer kwa kan yue ona lute ina andu mawie real estate kibeti cha wa real estate nundu kina uwezo wa kwa salon na cha wa real estate cha andika isietwa yacho na next of kin nyinya kana brother baliandikanga aithe na real estate yesu malindishi out kana maindis basi title deed asia mbiye yesu akwangoza nondo ndende idi musi yone ke mume you 21st century maundu ande wenyu maende we pe title deed you ona imwe mbiye bengi ikaeke walisine party na ndese ai ozieloni kana kamata mundu wene amuthoya na party na wake ndese ownership ya properties sia investment title deeds next of kin ID cards na all titles sia sindu ila mundu wena sio ayete kundu kunge na yasione muka okay tenolongi tena uo ni wakukosa mwana na usu nigo common kana kwethwa na undu wa ukwatie trauma either we mwetu asemba ni we mundu akoma na kujia vina na ila watwa iwe wewe nundu wake uikia mundu ume nundu wa trauma very true kwa phobia na kwa phobia ona muthenola mwaendie anemuni ndwaite kilo kwa atwe non takita ustoka ndwaite kilo kwa atwe na wakomi yangu ationde ni phobia nundu wa trauma kana grief ya ukwati you andwa inge ni mathiukete kuuke ugai nenda uzizia kana nyene sawa mundu ume akauma akadito sungwane akasiemethie no siaithia kana nuko siaithia 21st century mundu mukaka uma nundu masiaite twele tututhei na yuma aluka makamande kamwana na mundu ume ongi kakithiro akamba maketa akakithito na yuna kuithito mtathelile you childlessness ni kitu ikete muyo trauma
mundu wake tekie uyuko interpret uyete thayune wayu yumutwano yeah na ndundu wa mwiswa wa muthia na tiwo wa mwiswa ni kindu kitwa impotence kana low libido low libido na kiuni kingi kisumbu mpaka ndi kwatangi mbia yes nando manywa maviangra manywa you low libido ya umete ambia ya ume ni thina withitwo ukeza kwithia mundu ume ekilia yunga moba nini ni witekia ilazi wa erectile dysfunction ED ukeza hivi andatonya mpaka ndi kwatambia ona eki anisia chao na kwatelela ne kuthingitha ne kuungama lakini aitinezio ne umie no minie ilazi wa early ejaculation tangoko kweza kwethi ona mbata tangoko yekaba you are mengi mena thinosu 21st century na thino ni common na affected aume ma miaka yonde kwanza mundu wa miaka 24 kethia mpaka yake na ile premature ejaculation yani ayunga mo kwisha tenange maina ekauka semba tene lakini be kange mena delayed kana inhibited ejaculation ukethia ni wukela lakini ndabikia ila tumita orgasm na ona ekata eza ethe avoye ndene enojite kethuku kiukebo ukavoya ndene ukavoya ndene okay tena kingi kitwa prostate cancer ilanga iba kwa ume nizimbie la tuma mundu ateanisia muka pata wake na atethiwa na undu wika peke ndo kingi kitwa high blood pressure kana sukali isiombe siete ni chao sindu hii mwasietetwe ni mile na mikalile latina yo prostate cancer ni yetawa ni age ondu kingea kimea inenge na yailo andresi wa tene itana apetoka pe kingi kitwa stroke kana nerve damage nundu wa sukali kana operation wekiwe surgery ukethia mundu ume nundu wa na ethiwe na stroke kana nerve damage ukina uo na zikala na ndawazia umila ningi yetete thina kwa haume kingi ni depression nundu wa undu weke kie thayuni na wase upia trauma na wethwa na past sexual trauma kana weane weza hivi ya mundu ume ukuni wekelele toto pana iko kaka kaze funga kazi enda nyumbani na hu akana monoto na mo akape problem yithitwe po ukeza kwithia echa thinda kunanesa na ndenda ondoka kimwe ni mathina maenda nasia na mupangilio wa menstrual kana kwithwa na mwapule ni methe wa kana kindu tukita premenstrual syndrome PMCS akange mena depression ilangwa ya depression pe undu wa makwatie na maitabewa na weza kwithia ndeko nundu wa kitandani wipata kwa ualela ndabikia orgasm ange ni makwatiwe ni fibroid cancer ila ya mamudhane make kanaonga nini siake ila ziyeta wa fibroid na nundu wa operation ila wekwa nini kana wimbo ume nundu wa cancer aikwama na undu wa kitandani withwa na thina peangi mena arthritis ila wetawa kwa kikamba timu bebia ni kwithwa na mamutha ukeza kwithia ni wa kolomanile sia kolomana mamutha make masia mao arthritis kolomana moko na otondo ukomanite ni arthritis ona kuma muthane make ni makolomanile angi ni methwa na heart problem kethia
ngo yake ni ndwau thina mathina kingi gituma kameva unduni wa kitandani mate uenda ni latumita hormonal changes ndio to perimenopause nishinjawi yu mukano vikia muka avikela miaka ya kwenye aliola kigamba kita wa kwenye aliola ukeza kwethia nundu wa hormonal changes kana imbalance hormones ila itumangai siumia lenda nikanela muende paketho veva imbricated hormones ini etete kebathukanio na ikatuma mundu mukana ake atendewa nundu penda wa ila masia chazi osasi contraception yu ndawa iyi tuma mundu mukaetho atenomo onange makwata wanikitai ange makakwatwa ni mathino geza kwithia ndenda ona muume ona banini nundu wa contraception ila me utumia peipe uthengi unywa sikala na ndawa cia umila drug abuse sindu cia muthembo sindu ici cionthe cioka utuma akamethwa na low libido naweza kwithia ti active na itweka mundu ume ungi mwe okitandani kimwe mundu na Dr. Steve ya meala mena thina usu maya matuma angiteta kwata mabokoto manga methi zukalanga korosho sindu cia muthembo su sindu cie nayo makakuna sindu ikauma suki ta chimney azanda Dr. Steve Dr. Steve nundu wa kunenga ume andivice yesu ningi maelekeilie kwanza mkibeti kiuya mundu ume kwacha katosti na kali na huyo mae kamusele kaketi yothe ukiwa tumalu na tumanana na katulwelwa na ka siabyo yewe tiyale leu sapa mundu ume ni wawe matumbe akaya groundnut akaya nwezi sito siase obya bwa mbetili siamvenge ela siaviku ela sieketutu ona umeta ile uya mbetili kanati kakwata kitutu imbetilike umaba betile ngitenzi yoni siusia bona siekebwa ngite ndwendo mbuku nambe yo kwenda ndawa nambe yote ya ume utila slice ya mazia hivi na mazia hivi akatila slice ukobe waneza ekatigwe makoli ekamwezekeza to bebetigwe makolio nzuko wakango ndiko teinge thine bateke lungune katete mautaoni na kama sai moja na kiasia kiambe ukiambita referenda nene teneza byo nigwo boundaries nisiailete mutwanoni asante sana ati muthonu ako uyanie ngoi ekowe bumezi hiyo wapi kule Rosio Dhiambo no komi anda newa undozu tito newa aya DM atawe sia ngeze sepa kalamano imwe ama on the channel nondo kuma Sunday to Sunday neba sa tukeka takeka neba toneka edwa winde studio daily nozeta wa DM wa nenge na father tio wewa we haya mwithu kise ni saitano ndika nimeongela mwanza tenda kwamba kupe banika yatambe kuigwa makuli nunu kaliko itu no tane na ngati ikese kunena tu ithioka tenda kupe batuko atawadhi wa kana maundu nimekwa ila maundu on the nimekwa ila wadhi wa justice kana Juma Justice aine obo wa molete kai na imwe maundu on the maundu nimekwa ila kwa winde withikisi ata sioka methi wane makulio na tiambia makulio alama tumito katika page ni yitu ya ambaito FM the radio station page yitu ambaito FM the radio station kana kwa 22925 edho wainde withikisi ndio namba kuandike kulio yaku nende wapika tafadhali andike kulio yaku tume katika page ni yitu ambaito FM the radio station kana indi katika 22925 wamina kuandika wawini
twamina kusioka tithwa tuisungia makulio na twamino keleliasu tithi katika simu